Pero aħna ħankun qed ingawduk fid-dar tan-nanna. Mela kollha kif it-tinduna kollha fihom tema u storja. Korażon, jiena nirringrazzjak talli oġbok tiġi hawnhekk. Għandek dan il-gift bag grazzi għal Anesi Boutique illi għandek prodotti vari ta' kura tal-ġilda tiegħek. Kemm tieħdu ssibhom il-mistednin? Okej. Speċjalment meta jkunu speċjali bħali. Grazzi. Il-dar tan-nanna, ovvjament ħadd tkun qed kantanna Korażon li nistidina tieħu posta il-naħa l-oħra tal-istudio u magħkom ħankun qed inkomplu mpaxxikom ukoll bil-vuċi sabiħa ta' Korażon fid-dar tan-nanna, propja fid-dar tagħkom ħadkun kemm jekk inti nanna jew le. Korażon. Twil tħossok tal-ġobalazz fl-inata ssib kradenza kbira msakra bil-katnazz u fuqa gwarniċ maħdum bid-deb u l-iskultura u l-mara ta' ġofieħ tistħajjela jirġa mill-pittura fid-dar tan-nanna. Hemm xovinier tal-kewba motti b'dojler ir-rakmat li fakruha fil-passat ta' meta laħqu tfal, meta hi qadet parrina, meta ommi qadet bridesmaid fit-tieġ tal-kuġina. Fid-dar tan-nanna selott antik motti bil-plastik borma tek fuq in-nar, grandfather clock li xini dog tossu irijiet id-dar u tliet tfal jilagħbu noli jistabew fit-tellijiet li joħolqu il-purtieri raġel bit-turban fidu bozza tal-kamin u taħtu s-senduq font fejn isakru tfal imqarbin mal-ħajt hemm kurċifis li bħalu ma tantx issib meta tgħaddi minn qudiemu qis li trodlu s-salib fid-dar tan-nanna. Fil-ċina television żgħir minn dawk ta' bla kulur tixalu u titwil ħwejjeġ ta' ġol friskatur u jisa Korażon issa ħallik minn dak il-ktieb għaliex dal-waqt se jitlam ejja b'siġġu wara l-bib fid-dar tan-nanna selott antik motti bil-plastik borma tek fuq in-nar, grandfather clock li xini dog tħossu irijiet id-dar u tliet tfal jilagħbu noli jistabew fit-tellijiet li joħolqu il-purtieri li jidula id-sijiet. Fid-dar tan-nanna